muri Uvira rwagati umuriro ukomeje kwaka mu buryo bukomeye nyuma yo kuma 23 noneho yariye Karungu mu buryo bukaze ikinjira muri FARDC ndetse n'abacancuro igahera Mwenga ndetse na Warungu. Ibitoro bikomeye cyane kandi bikaze byiswe ibyo musubirizo mu buryo bwa nyabwo biri kutitiza bikomeye cyane aba FARDC kuri ubu batazi neza ko mu buryo bari buhagarikiye ibitero bya 23 ndetse bamaze gucika intege mu buryo bukomeye ntare ntizikina. Reka tuze twinjire maze tukubwire neza operation uko zimeze zakamejeje. Itangazo rya 23 Alliance Fleuve Congo rimenyesha imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'imbere mu gihugu ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kwangiriza nkana ibijyanye n'amasezerano y'agahenge yari yasinwe. Bo bavuga ko leta ya Congo isa naho yatangije intambara mu gihe biganiro cyangwa se le principe cyangwa se amahame basinye wa 19 z'ukwezi kwa karindwi. Leta ya Congo ngikomeje kwangiriza aka gahenge, batanga imirongo migari y'urugamba ndetse batanga no kuntu leta ya Congo yashizeho abasirikare. 23 n'ubundi ikaba yakomeje itangaza ko ibitero bishobora kwambuka bikaja i Bujumbura. Itangazo ryasohotse none muri aya masaha mu by'ukuri bikaba byagaragaje ko 23 mu gihe cyose Bujumbura yakomeza kwivanga mu kibazo kiri mu buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko bakaja bivanga mu buryo bwo kuba bakomeza kuba hari ibitwaro byororukira kuri Stade Melchior Airport Melchior Ndadaye maze bikoherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko hakava n'ibitero by'amadorone byibasira mu Minembwe bakaza kurasa amadubu twirwaneho. 23 ikaba yatangaje ko mu by'ukuri General Neva nakomeza kwivanga mu ntambara ziri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bazamusura. Namwe umurumva agaseke baba bagiye gupfunyikira uyu General Neva w'u Burundi. 23 kandi yagaragaje ko muri Kibu, muri Pinga na Shabunda hari abasirikari benshi cyane ndetse n'ibikoresho benshi. Mu by'ukuri ibyo bikaba biri muri gahunda yo kugira ngo bangiriza agahenge kumvikanweho, ariko noneho bakavuga ko utundi duce Kindu Shabunda na gace mu mujye muri mu ntara ya Maniema muri Shabunda ikaba muri Kivu y'Amajepfo. Iyi kuruwa yose ikaba yashizwe hepfo. Mu by'ukuri bikaba havuzwe Kinshasa na Bujumbura ko bijurujijo kuko hano niho 23 iri kwerekana ko muri bino bice twavuze haruguru ariho FARDC iri gukora za tipurema ndetse no gukomeza kurunda abasirikari b'abarwanyi ndetse n'intwaro, kandi ikerekana ko hashobora gutuma habaho intambara ikomeye muri utu duce kwa Kindu Shabunda. Intambara ikaba Kinshasa Bujumbura, intambara igakomereza kandi Kisangani Warikare ikaja Karemi na Uvira, ndetse aho kwibazwa cyane nkanga Ukindu ndetse na Shabunda nta gitangaza kirimo kuko ni ku butaka bwa Congo, kandi Shabunda aho M23 kuba yagera ni ibintu byoroshye cyane kuko isa nkaho nyuma yo gufata Kanyema isa nkaho n'ubundi iri kwerekeza muri Shabunda. Ndetse n'aka gace ka Kaniera hari inzira zishobora kugenda zikagera muri Maniema arizo za Kindu Kinshasa muri Congo, ndetse Kisangani Karemi ni muri Congo, Kisangani ni muri Congo. Ibyo byose birashoboka kandi ntakaza kwibazwaho impamvu 23 ishira na Bujumbura, kandi Bujumbura ntabwo iri ku butaka bwa Congo. Usibye ko 23 iri kuvuga ko usibye no kuba bagwanira ku butaka bwabo muri ubwo buce berekanye baturutse n'ubundi ko Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kongeramo imbaraga kugira ngo bagabe ibitero kuri 23, ariko 23 yatangaje ko ubutaka bwabo atari bwo buzabera intambara gusa, ahubwo zishobora no kurenga zikaba zanafata n'utundi duce tugiye dutandukanye. Bakavuga ko intambara itabyera ku butaka bwa Congo gusa muri Kindu cyangwa se Shabunda, Kinshasa cyangwa se Kisangani, Karemi, Uvira, hakiyongerwaho na Bujumbura. Kandi noneho harimo ikibazo gikomeye cyane. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'aho badeployinze abasirikari bagera ku 2500. Iyi parisi ikaba yabadeployinze muri tuno duce harimo muri Shabunda, ndetse by'umwihariko bikaba byagaragaje ko by'ukuri uruhare runini
iki kibuga cy'indege cya Bujumbura aricyo gifitemo uruhare mu kuba hadeployinze ibikoresho ndetse n'intwaro nyinshi cyane zikadeployinga mu bice kugeza uyu munsi bikikije ibyo M23 igenzura, kandi izi ntwaro zikaba zarekejwe n'abasirikari 4500 kandi icyo bigamije ari ugushora intambara kuri M23. Ibice noneho bari kuvuga ko ibice byose noneho M23 iri gutangaza biri kuvuga ko mu by'ukuri ibyinshi itarabigeramo, biri kuvuga ko Shabunda batarayigeramo ndetse bataragera na Kisangani, ariko mu by'ukuri bikaba byakomeje kuba bikomeza gufata indi ntera, bikavuga ko kugeza kuri uyu munsi Karemiho bishoboka ko hagomba gufatwa bitewe nuko n'ubundi bafitemo M23 ifitemo teritwari nyinshi. Kuba rero bamanuka bagafata Uvira n'ubundi igishihanyo mbonera cyabo ndetse bagakomeza Karemi, ubwo bari bageze mu ntara ya Tanganyika. Ahubwo icyo kwibaza, Bujumbura barahajya gute ko naho shize ku rutonde rw'ahashobora kubera imirwano, ariko kandi ngo M23 igashingira kubafasha leta ya Kongo ndetse mu by'ukuri n'abafatanyabikorwa bayo. Bujumbura rero ibitero bikaba byaravuze ko M23 isaha yose barungitse abasirikari b'Abarundi ku butaka bwa Kongo, bikaba byarasabwe ko igisirikare cy'u Burundi cyava mu gukomeza gufasha igisirikare cya Kongo mu gukomeza kurungika abasirikari bacu, ndetse by'umwihariko n'aba FDL bakomeje kugitorezwayo n'imitwe igiye itandukanye, igihe ikagenda mu by'ukuri bakomeza kurungikwa muri bino bice M23 igenzura, bagafasha FARDC gutera M23 bidasubirwaho. Intambara yo ikaba ikomeje gututumba iwe nuko n'ubundi Uvira niho hari gututumbira imirwano ya M23 na coalition, ariko n'ubundi Bujumbura ikaba yegeranye na Uvira cyane, bikaba ari uduce duhana imbibi. Bujumbura kuva Uvira uciye ku mupaka wakavimvira uhita winjira mu gihugu cy'u Burundi, aho kuva ku mupaka wakavimvira ugera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se mu Bujumbura neza rwagati harimo iminota zitari munsi y'iminota 150, bikavuga ko mu by'ukuri ibirometero 32 ugendeye mu buryo bw'imodoka, ariko kandi mu buryo bwa drone za M23 ni nko guhumbya. M23 kandi ishaka kugira ngo izafate agace ka Uvira, ariko ikaba ikomeje kubangamirwa n'ubundi n'abasirikari n'ubundi bava mu Burundi bari guhita batabara. Iki kibuga cy'u Burundi kiri kwifashishwa kubera ko aricyo kiri hafi leta ya Kinshasa ifite cyatabarira hafi, bitewe nuko n'ubundi Kinshasa niho hantu hakomeye mu by'ukuri hahita hatabara Uvira mu gihe yaba yatatswe, ariko bikagaragara ko kugira ngo ingabo za FARDC zizave Kinshasa zije gutabara Uvira basanga byarangiye n'ubundi bagomba gufatira aho bagejeje, ariko bikagaragara ko mu by'ukuri igihe cyose ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zaba ziri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zatabarira hafi, iyi Bujumbura ikaba ari kugenda igaragaza ko ibitero byose biri kwangiriza M23 biri guturuka hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, by'umwihariko kuri Stade Militaire Airport Ndadaye. Izi gahunda zo gutegura intambara muri ubu buryo Kinshasa iri gukora igihe uruhare runini n'igisirikare cy'Abarundi, kandi n'ubundi Uburundi bwahindutse beze itanga ramfero muri Sud Kivu. Ubwo rero M23 ikavuga ko nabo bashobora kuba bakwataka igihugu cy'u Burundi, ndetse ubwo intambara bisobanuye ko yaba irenze imipaka y'igihugu cy'u Burundi, kuko Uburundi nabwo buri mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe, kandi mu by'ukuri ibikorwa by'u Burundi mu gufasha FARDC deployment intwaro ndetse n'amadorone aturuka mu Burundi, kandi bakabona ko kukaba ibitero muri Uvira Uburundi buzakomeza kuba involved kuko ramforo zizaturukayo. Ni nko kuvuga ngo reka tubanze dutegure, cyangwa se ni nko kugira ngo batange nk'agasopo ku Barundi bati turabona ko hari intambara iri gutegurwa n'igisirikare cya FARDC, kandi iyi ntambara turi kubona ko mukomeje kuyigeramo uruhare mufatanyije na FARDC. Ku bw'izo mpamvu rero ntibizabatungure namwe ibagizeho ingaruka, kuko n'ubundi mwayinjiyemo. Nicyo mbona bitewe n'uko
M23 iri nubwo yavuze Bujumbura ntabwo ivuga ko ireteriye ko yatipfa kwataka Bujumbura, ahubwo navuga ko nayo yaba iri gutanga umwitangirizwa ndetse no kugaragaza amahanga ndetse no gukomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri FARDC ikomeje kujyangiriza agahenge, bityo M23 ikaba ikomeje kugenda ibaha gasopo ikababwira ko mu by'ukuri kuba bari gukomeza gutanga ibitero ndetse bagakomeza gufatisha FARDC kugaba ibitero kuri M23 byatuma tubasagarira kuko namwe mwaje kudufagararira, ariko navuga ko mu by'ukuri ari ukugira ngo iyo gasopo Uburundi bwongere butekereze kandi bushiremo ubwenge, kuko izi ngabo z'u Burundi uburyo ari nyinshi muri bino bice, kuko n'ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira, ntabwo twavuga ko M23 yafata muri bino bice iri kugenda igenda gake gake, kuko byabasaba akazi karekare, kuko u Burundi bwahashize abasirikari benshi, kuko u Burundi buvuga ko mu gihe kandi u Burundi byaba bigaragaye ko n'ubundi koko bwaba bugize imbaraga nkeya ikagace ka Uvira kagafatwa n'ingabo za M23, Burundi bwaba bwacitse amazi, kuko n'ubundi ibikorwa byose bihuza leta ya Kongo by'umwihariko ububanye n'amahanga iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ubucuruzi, mu bwikorezi bw'imari ndetse no gukomeza gufashanya mu bigiye bitandukanye, byose bica kuri uno mupaka wa Kavimvira by'umwihariko uciye mu muhanda rwagati muri Uvira. Bikagaragara ko mu gihe M23 yaba ifashe aka gace ka Uvira byaba biburangiriyeho ubutaka bw'u Burundi, u Burundi bwaba busigaje kwitura kuri M23 bugasaba imbabazi kugira ngo mu by'ukuri ubugenderanire n'aka gace ka Uvira n'uyu mupaka wa Kavimvira ukomeze uhabwe ubusugire, bigatuma M23 bayirwanya cyane ko mu by'ukuri itagomba kurenga muri Kivu y'Amajepfo bagafatanya. Igisubizo gihari kandi gihamye nuko kugeza kuri uyu mu gace ka Uvira M23 ihanganye n'Abarundi. Igisagara cy'u Burundi cyaharungitse abasirikari bahambaye cyane ndetse biyongera no kuri ibyo no kuri abo ngabo baharungitswe mu masaha ya mu gitondo bagera ku 4,400, abantu bagatangira gutanga impamvu ndetse na buri ruhande rugatangira gutanga impamvu zarwo. M23 yakunze kuvuga ko impamvu yatanze zitumvikanye zo kuba Federo Kivu ikigenga ndetse no kurekura imfungwa, ariko none nk'uko bakumvikanye ku bintu byinshi batari kumvikanaho, aka kanya urugamba ruteye ubwoba rushobora no gukomera kuruta nuko rwari rumeze mbere uko bigaragara. Kandi muri Kivu y'Amajepfo amadorone ari gukora cyane nk'ubu ngubu ahantu bita Nyangezi biri gukoreshwa ibitero bikomeye cyane kugira ngo mu by'ukuri bagabe ibitero kuri Wazalendo na FARDC. Uduce twose M23 igenzura twinshi, harimo n'imisozi, harimo n'abawazalendo, hari gukoreshwa amadorone, no muri Warungu hari gukoreshwa amadorone, kandi hagakomezwa kugenda hafatwa uduce. Imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ntirakomera cyane, ariko iri kugenda izamura atasiyo ikomera, kuko bigezaho iri kugenda ifata uduce ikagenda ikoresha n'amadorone ndetse n'ibifaro bikomeye cyane. Ibyo bikaba bikomeje kugaragaza ubukana bw'intambara. Bigaragara nuko mu by'ukuri ibyo kugenda bumvikana muri Qatar ndetse i Doha n'ubundi no muri USA, bigaragara ko mu by'ukuri aba bantu batakiri kumvikana. Mu by'ukuri ibi bintu bakoze byo kujya i Doha ndetse no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagerageza kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaba zibonye amabuye y'agaciro ku meza, cyangwa se muri Qatar Qatar ngibona amabuye ku meza. Igisubizo uko n'ubundi bameze nk'aho aya masezerano bakoreye muri Qatar byabaye nko kwifotoza, ahubwo mu gihe hari hateganyijwe ko hashirwa mu bikorwa amasezerano ndetse n'amahame ari principe ya mbere bari basinye y'imbanziriza mushinga wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yakomeje kugenda mu by'ukuri igaba ibitero bigiye bitandukanye, ahubwo bose bakagenda bitana ba mwana bagaragaza umwe agaragaza ati ni wowe uri gushotora, ndetse n'undi akavuga ati ni wowe uri gushotora, ndetse bikagomeza kuba mu rujijo. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Qatar haribazwa nimba koko iyi mirwano kandi ikaba iri gututumba bitewe nuko n'ubundi igihe amahanga yabatereranye iyi mirwano igakomeza kurimbanya
n'ubundi imirwa mikuru y'ibihugu bibiri harimo Bujumbura ndetse na Kinshasa baba igiye kuzatungurwa bikomeye cyane n'ibitero by'amamisiri mu 2023 ishobora kuzabashozaho bitewe n'uko mu by'ukuri uru rugendo rwaba ari runini kugira ngo 2023 ibe yafata mu by'ukuri umujyi wa Kinshasa, ariko mu by'ukuri hakaba hagomba gukoreshwa amamisiri nk'uko n'ubundi ibindi bitero bigiye bitandukanye bigomba bigabwa kuko mu 2023 imaze kwiyubaka mu buryo bwa nyabwo. M23 mu itangazo yasohoye kandi utu duce twinshi turiho bitewe n'uko n'ubundi igishushanyo mbonera cyayo aricyo igomba gufata tuduce twibanze mu burasirazuba bwa Kongo. Utu duce turimo nk'uko twatuvuze haraguru, kuko harimo uduce turimo nka za Goma, za Rucuro, ibyo bice byarafashwe usibye igice kimwe cya Rubero kitarafatwa cyose, ugafata na teritwari ya Warikare baracyafitemo akazi gakomeye, kandi Masisi basigaranye agace gato, kandi tukavuga ko wenda hasigaye nka Beni, ariko umujyi wa Goma barawufashe n'ibindi bice biri muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ikibanze ni ibice biri muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubundi igishushanyo mbonera cyo mu 2023 cyerekana yuko bagomba kugera Karemi muri Tanganyika, bakazagera Kisangani ni mu ntara ya Choto, Uvira yo mbere yo kugera Karemi uca Uvira. Ariko nka Kinshasa nakunze kubona cyane Koloneli Nanga ko ari we wakunze kuvuga ko azagera Kinshasa kandi akanakora n'ubutegetsi, ibintu mu by'ukuri bitoroshe. Ariko ibi M23 yerekanye nk'uduce dushobora kuberamo imirwano, igatangaza motife y'uko biratoka kuri ubwo bushotoranye bwa Kinshasa. Utu duce twari dukaze kandi turimo igishushanyo mbonera cya M23, kandi nanone uretse kudeployinga abasirikare, leta ya Kongo ikomeje kugenda irasa amasasu agiye akomeye cyane ndetse n'amadorone ndetse n'ibitero shuma bikomeje kugenda bigabwa na FARDC, kandi bakakomeza n'ubundi kugaragaza udutero tugiye dutandukanye tw'udutendo tw'abazarendo. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa yatangaje ko ibyo 23 byose ivuga ari amatakirango bitewe n'uko n'ubundi bari bavuye Doha n'ubundi bumvikanye zone tampo, ariko iyi zone tampo ntiyashirwaho, birangira mu by'ukuri batayumvikanye. Bari bavuze ko hagomba gushiraho 5 km hagati yabo na FARDC, buri ruhande rukagenda rusubira inyuma 5 km, ariko bikagenda bigaragaza ko uruhande rwose impande zombi zose zitari serious. Ibi bintu byose bisinwa n'amahanga agasho amasinya ariko n'amakaje, ariko mu by'ukuri bigoma mu mpapuro mu buryo bwo gumishyira mu bikorwa biragoranye. 23 iradeployinga kandi ikegereza imirongo ya Kinshasa, ndetse na Kinshasa ikadeployinga ikegera imirongo ya AFC 23. Ibi byabaye nk'agahenge, ahubwo mu by'ukuri biba nk'akanya ko kaburirande rwo kwitekerezaho ndetse no kuba bana kwigana ku rugamba. Mu by'ukuri abantu benshi basesenguzi mu bya politiki harimo n'ikinyamakuru Africans Intelligence bakaba batangaje ko mu by'ukuri ubu busesenguzi ndetse bwakozwe n'ubundi na Radio Okapi by'umwihariko ikomeje kugenda iratangaza ukuri kubera muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi kuri batangaza sikose, ariko n'ubundi nayo ikaba yinyuzemo. Mu by'ukuri ikaba yagaragaje ko mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yarashatse agahenge ko kugira ngo mu by'ukuri irebe ndetse no kuba yategura ibikorwa bya gisirikare byinshi, kubera ko 23 mu gihe cyose, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashamiranyije na 23 bikarangira n'umundi ikubiswe umufiririzo ndetse n'abacancuro bikarangira bakomeje gutaha, ndetse n'imiryango mpuzamahanga harimo na za SADC bikagenda bavuyemo, by'umwihariko n'imiryango mpuzamahanga harimo na UNI zigatambuka zikava muri burasirazuba bwa Kongo zikavamo ku mahoro. Byagaragaye ko 23 iri kugenda itsinda igisirikare cya FARDC mu buryo bw'ibanga, ariko mu buryo bwo kugira ngo FARDC neterarize ibitero bya 23 itabaza amahanga, igaragaza ko mu by'ukuri ishaka kumvikana, ariko mu buryo bwo kuyobya ubura ari kugira ngo yitegure ibone nk'agahenge ko kugaba ibitero kuri 23. Dushingiye ku byatangajwe na Koloneli Nanga ndetse na Betara Bisimwa ndetse n'abavugizi bayi 23 yuko bazagenda kubohora abanyekongo mu bice bitandukanye, bakerekana ko Karemi bazaje kubohora abaturage baho, bakerekana ko za Uvira, za Manira, za Kisangani. Uranabyibuka ko 23 isubira inyuma hariya wenda Kisangani
isubira inyuma muri Walikale Santere hari icyakango gikomeye cyane ko ishobora kugera muri Moba igakomeza muri za Tingitingi ikaba yagenda ikagera muri za Kisangani. Hari icyikango gikomeye kuko izo nzira zari ziriho, kandi icyo gihe Koloneli Nanga baravuze bati abaturage b'Ikisangani mwe twitegure kuko naho tuhafite gahunda. Icyo gihe bavuze na Karemi, bavuga na Kindo, bavuga n'ahandi. Utwo duce twose M23 yashyize mu itangazo ivuga ko kubera imyiteguro FARDC yiyegereza ibirindiro bya FARDC bya M23 biraza gutuma imirwano ikomera muri ibi bice, kuko ibi bice bari kwerekana ntabwo ari ibice M23 irimo, ni ibice M23 iteganya gufata. None niba atari ibice M23 itarimo, ariko ikabigaragaza ko mu by'ukuri iri kugenda ko FARDC iri kugenda bidopuremugamo ibikoresho, kandi mu by'ukuri ikagenda hagaragara ko hari muri ari kwinjiramo abasirikari benshi bagiye batandukanye. Icyo kirashingirwaho nuko mu by'ukuri M23 iri kugenda irabona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite gahunda nimwe kuba yaje mu biganiro by'amahoro, ahubwo mu by'ukuri intambara itararangira kandi ishobora gukomeza, kandi bashobora kuzajya basanga bagaba ibitero babisanga aho bibiri guturuka. Hano rero nujya kureba neza aho Kindo ntago M23 yageramo, muri Shabunda ntago M23 yageramo, Kisangani Karemi muri Uvira ntabwo irahagera. Kuba yerekana ko izo deployment za FARDC ziraza gutuma imirwano ibera muri ibi bice ari umuburo M23 iri kugenda iri kwereka amahanga kugira ngo ibone umwitangirizwa wo kugaba ibitero muri utu duce iyo yadufata, kuko turi mu gishushanyo mbonera twayo. Dusanzwe tuzi ko iyo M23 yajaga gufata uduce yabanzaga yasohora amatangazo nk'aya, kandi noneho yakunze gusohora amatangazo ubwo yajaga gufata za Masisi ndetse yewe na Bukavu yagiye isohora amatangazo. Ubu ngubu rero tuvuga ko isohoye amatangazo y'uko imirwano ishobora kubera muri utu duce. Ubwo rero ntabwo twavuga yuko ari itangazo gusa, ahubwo ni nk'umwitangirizwa cyangwa se umuburo iri gutanga, kandi koko iyi gahunda ikaba iyifite yo kugaba ibitero byerekeza Uvira, za Karemi, Kindu, za Shabunda, kuko birashoboka ko M23 ibi bice yati byigarura mu kanya nka kuguhombya. Birashoboka rwose nkaho Uvira utu duce twose yatugeramo, Karemi yahagera, Kisangani yahagera, ushingiye naho M23 iri kugeza aka kanya utu duce ntabwo tukiri banga kushobora kudufata. Ariko n'ubundi ku matekinoloji y'amadorone M23 iri kuzana, ibona ko imirwano igiye kubura ku yindi feza, ahubwo ukibaza niba koko Bujumbura yo M23 nubwo ibivuga ntabwo mbona ko yahita ijya Bujumbura, kuko ntabwo bigaragara ko bashoza indi ntambara ku kindi gihugu niyo bafite imbere itararangira kandi nayo itoroshe. Sinzi niba rero bafungura furo ebyiri, iri guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi uri umunyekongo urahangana n'ubutegetsi bwawe, uri guhangana no kwishira ukizana kwawe, deni ntabwo iyo ntambara urayisoza, ndetse warangiza n'igihugu cyasaguriye ingabo, igihugu bwacu cy'u Burundi cyasaguriye ingabo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifasha leta ya Kinshasa kurwanya M23. Ntabwo mbona ko bahita batera igihugu cy'u Burundi, ahubwo mbona ko ari nko gutera ubwoba abarundi kugira ngo mu by'ukuri bamanze bava muri iyi ntambara, ahubwo bagasaba leta y'u Burundi ko yava muri izi ntambara, ahubwo bakareka mu by'ukuri bakirwariza. Mu gihe kandi nanone ubutegetsi bw'u Burundi kwivanga mu rugamba rwo ku butaka bwa Kongo, kwiteranya na AFC M23 kuri ubu butaka bishobora kubyara ibyago bikomeye, maze bakagabwaho ibitero simusiga bishingiye ku matangazo yamaze gutangazwa na AFC M23. Ariko nanone Kanyola Muramba kuhafata ni igikomere gikomeye cyane kuri coalition, by'umwihariko abarundi bari kwiruka amasigamana ku buryo bukomeye, ikimenyetso simusiga cyuko gukubitwa n'ubundi biri kwegereza mu buryo bwa nyabwo kuri iki kibuga cy'imirwano ku butaka bwa nyabwo. Turi haje twinjire neza muri risesengura ry'amakuru, maze tubagezeho makuru ya nyayo gatanuko, kandi kuri iki kibuga cy'imirwano gikomeje kuba imbere mu buryo bukomeye hagati